Muchogo wamani ganyu wamani gapeleti tomoloji tongoza wa hor ngana ikondeji abantu bitu abintware n'abagetorire ukosa kurunja barangane yangabitu abantu batungira obujanja bahirariri abaramukwandura Bon Council wabanatunga obujanja yashobora okuba kutahara amizi gakabateganisa omukozi imyenda yabo amizi ko kunteganisa tugataha kuri ife kuri hari abwenye izana dia kunda nayo tajyanga no kwera ahabwa amizi injora yetarwatarota gatari mutaka no kubona buri Wemeye w'orurembo rwa Ishongoro Town Council otireho n'omwe abarwire bayongira amaraka gabo bari kushaba abakuru ba district okubahereza amizi ahirwaro itwaba kweyeta abanyibanda twagaruka twagira obuzare na Kamwenge aza kitera hansi nakurosingo rutino ndikuza Kamwenge ku complaininga ngo mumpa amizi hati nibandeba ko kubakwe mwe nimba shaba offices zimwe nazizire muri kuronda memorandum of understanding yakozirwa hagati y'ibanda na Kamwenge hagati y'Ishongoro Town Council na Kamwenge munyambe mu gimpereze ubundi kabo no gutandikiro bwo installinga bwo kurestoringa mizigi tugishongoro Town Council hafi amiza turi kubwihane tubwihiko ko mucanga Ana twoje wabingaza Meya yayongera kushobora mukuru w'ebyamagaro mu district habizo bimwe ebikuteganisirwa reri uza gukorerwa postmortem mu kitwarira eshanki 12 kurabo mu process yo kuronda ubwo muntu on responsible tukora postmortem kandi n'amazima akajuka check kabantabo karuho bitukuza kubona postmortem report nituba challenge umuntu akikana kushajiro mu guma hiba kabene bamuterereza abamutweganya kwika aha kumureba uri kuri rwaro rya Ishongoro yashobora mberambi amizi yiva kurabamo kandi yashaba bebembezi ba government yo kubahereza amizi ga national water gakwijo mbwira muturugendera nigijo bugayenda ubutugenda tigaruho mbwenu aha hatahataru kumizi kandi amizi agona makuru tukakosa umuseta tukakosa umuwodi abarwene bagakosa ukunaba ukunywa ukuteka okusimura ukozya mbwene amizi kugakuburirwa riba rizo mu mbere tashobora ki twabo district zibeki twagezeho twarimize ba bitwiyama amizi kunkizi bedi twiziduke tegakumara umujekera wa president yabasha bakora hamwe omukwenegeze emirimo ya government omani Be honest enough, I know DHO is not corrupt, but there was sort of miscoordination. We need to be coordinated, work as a team. Nangwa n'umuntaringi wanachama na nyuma wazimeni chigamu security committee yitu. Let's have joint monitoring teams. Offices itanezo tugireho ubwire tujye mutwaza kurambura. mukuru w'ebyamagara muri ibanda yashobora bagerezeho gukora mararo gatari gamwe na gamwe mu kutungura ibyamagara izobere twabana tutongoza emirimo ekozerwe mu projects tukozero muherese na munonga umukombekera abashaho kandi na no kuzitira amarwara gamwe Ishongoro twabanza n'Ishongoro aho twombekereho inzu y'abashaho bahigura makuru agagasha kwa Ruth Ninsima wo muri ibanda